Tamo u dalekoj zemlji život je počeo iz početka. Sve ponovo. Krenuo je od nule. Dobio sam odmah radno mjesto, hvala Bogu, i počeo raditi koji je svog prijatelja koji je bio nekada kod mene. Ja kad sam bio tamo konobar, a taj kod koga ću ja sad raditi, on je dobio od svoga strica i strilja, on nisi imao djece, dobio kapital neki, možda sad vrijednost 40 milijuna eura. I ja sam našao novinama, traži se tu konobar glavni, i ja sam prijavio se i odšao tamo, i kod on mene ugoda, on je toliko bio radostan, nemoguće, kaj je, ti došao samo na razgovor ili svako došao? Ja kažem, ja sam došao na razgovor za posao. Kaže, hvala Bogu da sam ja dobio onoga kako ga ja znam. I onda tu sam počeo raditi kao konobar, i radio sam kao glavni konobar, i radio sam Mija i toga glavnog šefa i sve tako. I tu sam ostao 22 godine u tom hotelu. Radeći iz toga hotela sam odšao u penziju. I onda svako počeo sam 2012. krajem 2012. u penziju, neko tu prijevano ima neki tamo sistem, koridorska penzija u Austriji, možeš otići u 62. godine. A ja sam imao neke uslove, imao sam tamo 30 godina radnog staža njihovoga i imao sam ovdje 10 godina našeg radnog staža. Pa sam to kompletirao, sastavio i na miliju 40 godina i uspio sam to otići. I onda tamo bio sam i ta penzija kako je došla, onda sam pošao malo da i jedim po godišnjim odmorima, po raznim zemljama. A putujući tako, u Milovanu se rodila ideja da počne skupljati sve ove stare predmete koje danas vidimo u njegovom dvorištu, koji je svojevrsni mali muzej. Odmah na ulazu primarni dio zauzimaju drvene konstrukcije sa rustičnim detaljima, starosti i nekoliko decenija. Tu je svakako i vodenica, njegovih ruku djelo. U suštini, bez lažne skromnosti, može da se pohvali da je sve ovo uradio sam. Prvi moj detalj je bio u Italiji, kad sam ošao na godišnjem 2012. i onda je počeo se kupljati ove školjke. Meni se svidjelo tamo kovorle i toga sam ja nakupio jednu 30 kg i rekao, hajde ponijeći to kućarku, nešto ću ja to pokušati izvesti, napraviti tako. I to je moj prvi detalj bio, da ja tu neki familijarni, što kaže, detalj napravim i tu imate, vidite, ovo je moje ime, prezime Stojaković, odnosno Stana, moja supruga se zove, moje ime Milovan, međutim imam moj sin se zove Robert, evo njegov inicijalno, onda imam Snaju, Sabinu zove se, imam malu svoju unukicu, zove se Ema, evo tu tamo, i tako sam ja to kombinirao, jedan familijarni srce napravio od tih školjki. Drago mi to što je to. Tako da oni kamenčići, neke kupi i tako, a onda dođem do ideje. Na Velesajmu sam bio u Stuttgartu i onda poslije još jednom sam bio na drugom izlaganju kod nas u Salzburgu, u Austriji, i dođem do ideja za ove što ću vam prikazati kasnije tamo. Vidio sam to drvo tamo da je jako cijenjeno i da je skupo prodajno. Bilo je zabranjeno snimanje, ja sam uspio nekako to da snimim sa telefonom. Ali to je bio samo jedan detalj, onako kao jedan stup dole što imao, što mi je prvi što sam napravio sa jednim stupom. Malo ima ukrasa na njem, alata i što šta, kako mogu ja to napraviti. To sam rekao, znam ovdje posto ratare koji imate je starije zgrada koje se ruše ili koje su srušene, naći ja rekao to nešto. I stvarno tako je to je bilo. Onda sam ja imao to prikupio stalno te stare alate, stare stvari, što je bilo interesantno za ovako, ovo što sam ja tamo to vidio. Međutim, kad sam došao ovom, ne možeš pronaći to drvo. Možete im pronaći drvo koji je rezano na testerom, a meni to nije bilo interesantno što je rezano na testerom, ja sam tražio ono što je nekada naši pradjedi radili sa onim plenkačom, tesali i sa keserom, one prave kuge za one vrlna i to. Ja ovdje slavio rođendan svoj i naručio jagnje omrak, ćemo dole da se peče kod ovi, dole kako se prezivaju, sad nije bitno. I ovdje dole da dogovorim to, kad ja pogledam da vidim tam kamara crnice nekoga drveta, i konto sam rekao, možda se iz Ukrajine vadilo na one klade, ali i to je isto interesantno drvo. Kad ja priđu bliže, vidim ja da je to što ja tražim.
Ja priđem neko iza da mi reče šta si planirao sa ovim drvetom, a oni mene znaju svi, pošto sam ja tu ugostitelj bio i svi dobro prijatelji odlazno njihov konobar radio, pa njih 8 godina i tako. Kaj je bilo ovdje, ili ti treba? Pa rekao, meni bi trebalo, kaj ja sam tu planirao za drvo, za ložišta, ali kaj ne znam kakvi živi isjeći. Rekao, bi ti to prodao, meni treba par komada. Kaže bi da i džabe, nećeš mu ga da džabe i ja ću tebi rekao to naknaditi, a ja ću donijeti testeru novu, donijeti novi lanac i ti ćeš sam meni pomoći i sjeći kako meni treba. I stvarno meni ovo, ja njim kajem, ajmo li odmah neko probrati da ne bi to rekao neko sklono ili ne bi ti isjekao što meni treba. Nije, naravno, i onda poslodim ja i tu sjećam, događam ovdje, stvarno mi se svidilo i baš ono što sam ja tražio. To je izuzetno skupo i zahvat. A ovo je bio neki, da li je kjer, da li je rabar, da li je bio onaj čardak, nemam pojma, i on smo srušili. Rekao je o meni da je on to srušio, kada da to ne treba više i da je toga i druši jednostavno. To je super. I kad sam ja to događao ovdje, pinom da sam ja to kako povodili stvari Excel. Kovani Excel ima su bilo, možeš misliti to, koja je to doba, to je vjerovatno više od možda je 120 godina staro. Ja povodim te kovane Excel i ono što mi smetilo, sam u kompresor tu isprašio, prašno očistio, malo sredio i onda uzmem brusilicu u šajbu što brusi i to fino malo izbrusim, sredim, opet isprašim to, vidim da će to lijepo ispasti, onda sam malo izrezbario to sa brusilicom i onda kad sam to sve dotarao do toga, to sam počeo da pravim ono što sam vidio tamo na Levosajmi, što se meni svidilo. I onda sam ja to uradio, poskrajio i onda sam na kraju pofarbao, uzeo bezbolji lak što se farbaju ovi čamci na vodi, jer to je najjači lak koji može držati i koji je otporan na sve vremenske prilike. I ja sam to prefarbao 2 puta i onda sam te detalje i te alate i te što sam skupio detalje sve počeo polako da to sređujem, pripremam i dotiram. I tu nije bio kraj neobičnim predmetima. Mlinu koji je trenutno u dvorištu prethodila je manja varijanta. Međuvremeno sam prije toga napravio jedan mali mlinčić, evo ga ovdje ovamo iza desno, pa mi je se svidio i uradio u njega pumpu, jednu malu, vi što je jedna pumpa koja se ne čuje uopšte, a meni to odgovara taj zvuk, ja ovdje fino legnem, spavam, ono fino zubori, ono skalaše, i onda ja odlučim, ako napravit ću bolji i sa većim. I onda uzmem i napravim ovaj veći, onda sam dograđivao ga, uvijek neka ideja preko noć dođe, hoću ono i tako dogradim, i tako sam to uradio. I onda te kućice, onda te vjetrenjača, tamo i tak svašta nešto sam kupio, nešto sam napravio, ali u suštini je 90% moj rad. I tako, uživam u tome, volim, zabavljam se, jednostavno se zabavljam oko toga, sad kad imam vremena. Ima tu, recimo, raznorazni brava, raznorazni vinkli, onda mašina za vrčenje drveta koje su naši pradjedovi koristili, pa svrdlovi, pa onda raznorazni fenjeri, pa onda makaze za šišanje ovaca, što su nekad šišali one stare ovce, pa oni grebeni što je naše plambabe što su radili, oni grebene što su šešvele vunu, pa češagije, pa onda ima potkovica, pa ima, ne znam ja sve što da vam kažem, ima to čudo jedno toga. A nije to sve iz Dervente, to ste vi donosili tamo? Iz inostranstva i nešto je ovdje i tako. Uglavnom su tu sve detalje koji su stari preko 100 godina maltene. Razumiješ, to je meni bilo interesantno i išao sam na te aktivitete da skupim da je to što interesantnije. Pa ima točak od pluga, pa ima tamo crtalo od pluga, pa ima oni raznorazni obliči, pa baklja, pa imam potkove iz 1856. godine, ima na njoj inicijal. Imam još stariji, ali nema na njima inicijala koji su nekada oni vojni konji nosili, to su ogromni potkovi. Pa ima neka zvona, pa ima i fenjeri, pa
Ima dosta interesantnije stvari, mlinove za kafu, što je prije naša prambava, pa giviti, pa vage koje su preko 100 godina, kantari, oni zvani. Ima dosta interesantnije stvari. Još uvijek Milovan svoju kolekciju obogaćuje novim interesantnim detaljima. Okušao se i u izradi vjetrenjača, a novu planira da radi već na proljeće. Biće to vjetrenjača koja će se sama okretati bez obzira iz kog pravca dolazi vjetar, a do proljeća divimo se njegovom dosadašnjem radu.